Weche mag pur jopur niang' modak e alwora mar kambi rego sukari man Nzoia ne obago ng'anyo ka ging'ur e wi okang' ma kambi no koro weyogo kambi moro mar West Kenya kao niang' mowuok e gwengego. Jopurgo mane otelnegi kod jakom mar chiro ma Bukembe Morris Simiu oseyo jatatije mar Nzoia Sugar Crispin Ogutu kuom weyo niang' mawuok Nzoia mondo mi oreg kod West Kenya, okang' ma giwacho ni nyalo lwaro Nzoia Sugar. Kwayo maduong' koro en mondo jatend migawo mar pur Mithika Linturi odonjre wachno mapiyo mondo res Nzoia Sugar ma bende giwacho ni ok osebedo ka chulo jopur e yo makare. Sisi watoto wetu wanafanya kazi Nzoia, wazazi wetu wanafanya kazi Nzoia. Pia sisi kama wafanyabiashara za soko zenye siko around Nzoia, tunadepend kwa hiyo Nzoia. Tunawaomba msafekadi Nzoia ikue. Waziri ukikuja tafadhali. Tulikuwa na task force wakaweka hiyo maneno ya zoning ya miwa. Sijui kwa nini hamjaimplement hiyo kitu ya zoning ya miwa. Hatutaki Nzoia yetu anguke, watoto wataenda wapi? Chusi amekuwa na ukora, anapeleka viongozi huko Nairobi wanaongea maneno ya ukora yenye airishi wakulima. Sisi kama wakulima wenyewe tunataka tulinde kiwanda hiki chetu. Tunasi president wetu atume minister wa agriculture akuje mara moja asaidie kiwanda iamuke. Tumekosa kupeleka watoto shule, magonjwa na njaa. Tunamuomba mheshimiwa spika wetu, Mheshimiwa Moses Wetangula, tuma wabunge wote wawe hapa wasaidie na sisi. Tumeandamana siku ya leo ya kwamba miwa West Kenya, Butali yote wamechukua miwa ya Nzoia, imeenda Butali ili Nzoia haina miwa. Kwa sababu Nzoia inalipa kwa mwaka moja, West Kenya inalipa kwa wiki. Sasa sisi tunataka Nzoia pia ilipe within